Yesu yagize abigishwa 70 gusa. False. Daniel yanditse igitabo cya Zaburi. False. No, come on, this is unfair. Ninde muntu wo muri Bibiliya wari ufite umusatsi nk'ikimenyetso cy'isezerano rye n'Imana ariko amahereza umusatsi we ukamuteranya n'abanzi be? Samson. Luka yari iki mbere yo akurikira Yesu? Yaradodaga. Abandi Dr. Luka. Yari umuganga. Yari umuganga. Shalom, shalom, bene data, muraho neza. Mbahaye ikaze kuri The Grace Note Podcast. Amahoro y'Imana bane namwe. It's a place where your faith meets your life. And young heart come alive. Reka mbabazi. Wibutse gukora subscribe. Ni hahandi hasi niho bakanda kugira ngo ujye ubana natwe. Ese ubana natwe ujya wibuka kusharinga abagenzi bawe bimwe mu byo usanga ngaha. Ujye ubikora, you never know, umwe cyangwa bishobora gufasha. Mbahaye ikaze rero mu mwanya wacu uyu munsi, umwanya udasanzwe, ndi kumwe n'abagenzi banjye. Yes, muri kumwe nanjye Ben ndetse na Kirezi Deborah. Ari behind the camera, niyo mpamvu mutamubonye. Ben, tujye gukora iki? Hanyuma uyu munsi rero tugeze mu mwanya mwiza ndetse wo guhavinga fun. Tugiye kugira umukino dukina wise Bible quiz, aho turajya tubazanya ibibazo bitandukanye tukabisubiza ndetse dufite n'iminota tutagomba kurenza. Hanyuma rero session ya mbere nkuko bari buze kutubwira umuntu uri behind the camera, nuko session ya mbere tubuze kugira multiple choice, tukaza kugira n'ikindi Q&A and lastly tukabazanya ibibazo nge nawe. Nakoze cyane Deborah, impamvu y'uyu mukino ni iyihe? Impamvu y'umukino, murakoze. Impamvu y'umukino ni ukugira ngo as Christian turushaho kumenya Bible, nkuko tugaburira, nkuko bavuga ko ijambo ry'Imana ryo ritunga our souls. Rero impamvu twakoze umukino no kugira abantu bisangemo, ariko tunabibutsa ko Bible it's a life. Mu buzima bw'umukristo tugomba kwiga Bible, tugomba kumenya ijambo ry'Imana, niyo mpamvu twakoze umukino. So we make fun, ariko noneho twiga cyane kurushaho. Yeah, ariko pati ya nyuma twibukiranye, pati ya nyuma ni ukunywa amazi. Umuntu utsindwa kabisa. Ni ukunywa amazi. Nakoze cyane guys, please don't judge. No kuri, don't judge. Team B rwose abantu muri team B mwitegure. Abantu rwose mwari natwe. Deborah, twatangira niba nta yindi instruction waduha? Na yindi instruction, let's kuvuga kuri time ni 5 seconds. Ku kibazo ndi ubaze tugiye gutanya na session ya mbere ariyo Q&A, nzambabaza none umusubizi. Nagaruka kuvuga ngo nzambaza umuntu runaka, murasubiza 5 seconds. Nizirangira ubwo nyine donc no gutangurana ibisubizo. No gutangurana ibisubizo. Kamanze amazi. Ndakugurisha mukanya. Ariko I think amazi twaza ku wenda mugeze kuri za 5 zanyu bya bibazo bitanu muri bazanyu kuko yeah. So are you ready? Yeah. Okay. We are. Mwinjiza umwuka musore. Yeah. Ikibazo cya mbere cyavuga ngo ninde wagurishijwe na bene se ajyanwa muri Egiputa? Yosefu. Okay. Icya kabiri, ninde wayoboye Abisiraheli bambuka inyanja itukura? Moses. Okay. Ninde wahawe amategeko 10? Moses. Urabona ko nyine utu tubazo turacyari soft ariko ndaje. Okay, ninde mugore wabaye umwamikazi agakiza ubwoko bwe? Esther. Okay, muri kunyiba. You raise up, I pick you. Okay. Yeah. Okay, nakuvuga nukuri. Yes, okay. Okay. Ubwo nyina ko karaka map tugeze no kuri bya bibazo. Sawa audience, please. Yeah. Aha. Ni cyo gitabo cya mbere kivuga izina rya Yesu mbere yuko avuka? 5 seconds yarangiye. Ni Yesaya. Alright. Mbibutsa audience bari inyuma bari gufanda, please nagukopeza abantu turabingitse umumfashe. Okay. Ni cyo gitabo muri Bibiliya kitavuga izina ry'Imana na rimwe? Esther. Yeah. Esther. Ntaguvugamo Yesu. Urumva hagaragara imirimo y'Imana ariko nta jambo Imana rivugamo. Ninga bizira. Yeah.
ndakamenye. Okay, akandi ninde muntu warwanye n'umumarayika ijoro ryose? Yakobo. Wow. Interesting. Umuntu nk'amazi ariko nizere ko muri kububona. Okay. Yatangiye gutranspira. Yego, ashobora kwitwa hano hari umumemba ukaze muri audience. Israel. Ah. Nduvuye Yakobo ariyo meaning ya Israel. Yego. Yego. Alright. Ninde muntu watambukijwe mu ijuru adapfuye? Enoch. Undi? Elia. Nabikira Maria. Okay. Turuhuka rero tugiye muri Q&A. Q&A? Yes. I mean multiple choice. Okay. Multiple choice. Yeah. Icyambere. Ninde wubetse urusengero bwa mbere? A. Dawidi. B. Salomo. C. Herod. D. Zerubbabel. Dawidi. Nope. Your time? Okay, reka basubiremo abantu. Uwa mbere Dawidi. B. Salomo. C. Herod. Cyangwa Zerubbabel. Me, Salomo. Wow. Okay. Yeah. That's it. Okay. Okay. Yesu yavukiye he? A. Nazareti. Okay. It's real. This game is unfair. Okay, that's it. Okay. Yeah. Oh yeah, it's okay. 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 Igitabo cya nyuma muri Bibiliya ni ikihe? A. Okay. Yeah. Okay. Can you please give me Yeah, yes. That's how IQ is. Ndebere wazamuye imbere. Murakaza. Noneho mfite kandi kajya kumera nka nuza nka Bible. Yeah, like nka nuza nka multiple choice. Okay. Ka true or false. Dawidi yari umwami imbere ya Sawuli. True or false? False. Okay. It's raising the hand. Okay. Yeah, umuntu wica amategeko y'umukino, please. Turajya tumukuraho amanota, turamukuraho amanota. Okay. Paulo mbere yitwaga Sawuli. True. Yeah. Yesu yagize abigishwa 70 gusa. False. Daniel yanditse igitabo cya Zaburi. False. No, come on, this is unfair. Okay, thank you. Your session rero rangiye tugeze muri mwanya wa 5-5. Ari nawe turi bumweremo amazi. This is interesting. Okay. No. Okay, no, ndashaka kumenya. We do ladies first cyangwa usually ni ladies first ariko twumvikane ibintu by'inkota ntago byemewe. Inkota se. You ask nyine ibiri mu mutwe. Twaje kubaza ibibazo barabitubwiye. Ni utarabiteguye nyine nateguye. Okay. Naturals. Okay, reka twakire ko rine ntaje. This game is okay. Umva byabaza ari umubaze kabisa kuryo umva 5-5. Are you ready? Yeah, I am. Ariko nebwo pe. Ninde mwami wo muri Yuda watangiye gutegeka afite imyaka 8 gusa? Nago nyiza. Kandi yamaze imyaka ingahe ku ngoma? That's true. Uri kumbabaza. Nta kibazo cyo kirananye ngiye kuba drink. Since cyakunaniye na bagenzi bacu maybe akaba arimo umwe muri bo tabizi. Uwo mwami wayoboye afite imyaka 8 yitwa Yosiya yamaze imyaka 31 ku ngoma. Biboneka muri Books of Kings 22 verse 1. Okay. So urambaza nanjye mitengubaza cyangwa I think ari byo byabasawa. Okay, genda kubaza ibibazo byoroheje. Ikibazo cya mbere ngiye kukubaza ndakubaza umwuga Yesu yakoraga ataratangira umurimo wivuga butumwa. Yaramubaje nka papa. Okay, that's interesting. Good. Okay, it's my turn. Ninde muhanuzi wasabwe guteka umugati akoresheje amase y'abantu mbere y'uko Imana imwemerera gukoresha inka? 1. Okay, Dawidi. Audience hari umuntu ukizi? One, two. Ariko
Ezekiel. Wow, baragutabaye. Ezekiel. Okay, Mazi ntabwo yanyweye. Oya ndayanywa kuko nabyishe. Ndayanywa. Nasanye nashaka kubona Imana kubumva. Twari gufata indi ntara amazi. Okay. Bo, ikibazo cyanjye. Ngiye kubaza ikibazo kivuga giti ndibanda ku mwuga kuko nkunda akazi. Umwuga Ruka yakoraga. Ruka yari iki mbere yuko atangira akurikira Yesu? Yaradodaga. Abandi Dr. Ruka yari umuganga. Okay, actually ngiye ntago urumva ngiye game kuko mwimurwa. Sibyo? Kabisa. Okay, yari umuganga. Barakoze kumfasha. Ndabyemera ko mumfashije. None nawe mbaza. Igikurikiye kuri kubaza ibibazo bisanzwe byoroshye mu by'ukuri sinzi impamvu uri kujya gushaka. Twarabyiteguye. Okay. Ninde muntu wo muri Bibiliya wari ufite umusatsi nk'ikimenyetso cy'isezerano rye n'Imana ariko amahereza umusatsi we ukamuteranya n'abanzi be? Samson. That's true. Okay. Ndaje mubaze. Okay, njyewe ndakubaza ibitabo bigize Bibiliya. Bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe? 66. Okay, that's interesting. Harya usinda muri mwiki? Utangiye kujya muri izo. Turabura bibiri. Okay, nacyo zogenda. Muri Book of Revelation. Nayahe matorero 7 yandikiwe ubutumwa? Okay, nshobora kuvuga makeya. Hari ibyo bita Laodikia, ndekeza ko ari itorero rya nyuma. Hari I think that's all I know. Yego. At least turagerageje kuranza umwe ku mazi. Ndayamwe. Aranza umwe. Okay. Harimo Sardis, Laodikia, Philadelphia, Taritia, Pergamo na Ephesus. Ephesus, yeah. Okay. Nibyo ngibyo mwemwe harimo bizi. Harimo bizi byanze. Debora rubizi. Nanjye yego nashaka kubaza Korine ayo matorero yavukiye he? Ayo tubwiye. Nzagira nsome Bible. Aho ngaho ndumva ari ibihe 7 itorero ryagombaga kunyuramo ariko bihere muri Israel ahari. Ahubwo yagiriye muri Efeso, right? Muri Efeso. Yes, muri Efeso. Kuko niho havuye ari amanuza akomeye nyina yo yose wari gusoma azanywe na Paulo. Paulo niyo like okay. Njyewe rero ikibazo cyanjye kiroroshye. Ngenda kubaza ibintu byoroshye biri obvious. Ikibazo giye kukubaza ndakubaza urabiza umuntu wanditse ibyayishuwe? Do you? Ego. Okay. None rero we yandika ibyayishuwe yari he? Hari kirwa yabagaho. Icyo kirwa cyitwa gute? Audience please nimugire icyo muvuga kuko ndashaka ko umuntu anywa amazi. Okay. Nta n'amasegonda 5 yuma. Curura rwose. Yarari. Okay, yarari ku kirwa cyitwa Ipatimo. Sinzi niba mu Kinyarwanda ariko ya Patmos cyangwa Patimo ya. Icyo nicyo kirwa yarariho. Urumva ko n'ibintu biba byoroshye n'ukuri. Urumbaje icya 5? Nta kibazo nawe mbaza nani. Icya 5 nanjye ari cyo cyanyuma. Ngenda ndacyafite. Igatanu yanjye. Ninde wavuze ati ubusa gusa byose ni ubusa kandi ni mu gihe gitabo biboneka. Ubusa gusa byose ni ubusa. Byose ni ubusa. Nekereza ko umuntu nekereje Yobu. Ubwo biri no mu gitabo cya Yobu. Banza unywa amazi. Can I get another chance? No, banza unywa amazi. Okay. Nurangiza urongera ugerageza. Ngaho gerageza nanone. Reka bagufasha. Ningerageza nanone urongera unywesha amazi. Reka audience igufasha.
umubwiriza. Okay. N'impamvu yari yabyanditse nuko ari mwe mu bantu babonye ibintu byose, abagore benshi, ubutunzi byose, akabona byose n'ubusa. Okay. Yatani. Ikindi kibazo nakubaza. Nakubaza umuntu wanditse igitabo. Ese ubundi ninde wanditse Genesis? Mose. Reka mbabwire sibyo audience rwose ntago muri kumbanira kubera ko biraza kugaragara ko natsinze kandi ikibazo ndacyanira. Okay. Ndacyanira. Well, ikindi kibazo cyiza cyane. Ntekereza ko kinoroshye. Hari amategeko Yesu yavuze mu Isezerano Rishya. Abiri. Aya mategeko nayahe? Sinzi niba nakubwira uburyo byagenze ariko nyina aya mategeko abiri nayahe? Ntukice ntugasambane. Aya? Mamazi. Abanza uragutomera. Curura nukuri. Curura pe. Ubundi dukomeze. Okay. Hari amategeko 10 yo muri Old Testament ariko muri New Testament nigeza ko Yesu yabwiye hari umugabo wamujije hari scenario yabaye noneho avuga ko ngo ukunda Imana wite Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukunde mugenzi wawe uko yikunda. Ndumva ari ibyo bintu bibiri niba ntibeshye nanjye. Ni abiri aruta yandi gukomera. Arusa yandi gukomera kwa. Ariko twakomeza. Debo ijambo ni rya bitangiye. Okay, noneho hano dufite audience. Ndumva chaka noneho ko nawe ababaza nk'ibazo nka bitatu. Okay, that's nice. Ubwo nukuzamura gutya ikibazo cya kabiri nshaka kubabaza. Muri Isiraheli mu gihe cy'abacamanza ni uwuhe mugore umwe wenyine wabaye umucamanza wa Isiraheli? Ese igihe yayoboye Abisiraheli yabayoboye mu rugamba rwo gutsinda ubuhe bwoko? Niba atari Debora se ubwo ngubwo yaba si Debora se? Ego ni Debora. Biretse gatoya. Ubuhe bwoko? Subwo sawa Filistia ni ko ari ubwoko nzi. Nta kibazo nawe the floor is yours. Ngiye ariko ntago nyanywa. Ngo se Debora se namuvuze. Kandi turi nari kumwe. Okay, yabayoboye mu rugamba rwo gutsinda abanyakanani. Canaanites. Okay? Yari umucamanza. Turaza gushyiramo nandi witonda. No muri comment mubaze tsazana muri session B. Mu kindi kiganiro. Ikibazo kirabaza ngo muri Bibiliya tuzi ko hagiye hagaragaramo abantu benshi nyine babaye igihe kirekire. So Bibiliya tubwira ko ari nde muntu wabaye igihe kirekire kurusha abandi. Ako Kanda kazi Mana yaje. Ndetse n'imyaka yamaze. Metusela? Yes. Interesting. Okay, imyaka yabaye ni imyaka 900 ni igihumbi. Interest around there. It was around there. Ni igihumbi imyaka 900. 969. I drink water. Ikindi kibazo cyoroshye cyanyuma. Curura. Cyo kiroroshye nyine cyane like nirihe jambo Yesu Kristo agenda bwa nyuma yavuze? Simbasize mwenyine. Nzagaruka. Ibyo mwese manze mu amazi. Reka tubanze tuyagotome. Agenda. Apfa cyangwa agenda? Agenda bwa nyuma. Agiye mu ijuru. Apfa. Gupfa yaravuze ngo byose birarangiye. Ariko birarangiye gutyo gusa byose ntari. Byose birarangiye byose ntari. Ariko icyo cyo nanjye nari kugibasha rwose. Debora afite ikibazo nawe. Debora ifite. Ubutaha nabo muzabashyire muri kamera na gino twabyemera. Okay,
mfite ibibazo bibiri byoroshye kuko biri feminine ukuntu ndazi ko wenda kuri Corinne. Ikibazo cya mbere Lucy niwe mugore yakurikiye, noneho amukurikira yamubwiye ngo iki? Urumva hari amagambo umugore yamubwiye yamukurikiye. Lucy yakurikiwe umugore bava hari umugabo wari usamaze gupfa kugira ngo kopeze n'iki umuntu yakurikiye wari se wari nyina w'umugabo we yakurikiye nde? Yakurikiye Naomi aramubwira ngo Imana izaba Imana yanjye. Bye. Click. Ariko nibyo. Akabazo kanyuma Sara yabyaye ku myaka ingahe? 90. Okay, sigari 90. Nakoze. Okay. Ibibazo bindi bizaza utaha. So how was it? It was interesting. Ikindi nuko nawe urabibona ikirahuri ibirahuri aho bigeze. Sinzi wenda audience aza kutubwira n'abaturebye baza kutubwira watsinze ninde, ariko wenda purpose yacu so watsinze cyane ahanini no kugira ngo nyine twibukiranye ko ari byiza gusoma Bible, kandi ikindi Bible si igitabo gusa, kirimo ibintu byinshi ukwiye kumenya, ndetse rimwe na rimwe ukabisharinga n'abandi. So rero iyi chapter cyangwa se iyi episode twazanye ni episode izajya ibaho igihe mu bihe bitandukanye, kandi izajya dufasha kugira ngo twibukiranye what is Bible n'ibindi byinshi. Deborah, judge, yari imeze bite? Dufite n'abandi ba judge turi batatu nabo barazi kutubwira, ariko nkuko Ben yarabivuze ibi ntabwo byari bigambiriye kugira ngo turebe ngo watsinze, nuko twabikoze like fun kugira bibe ibintu byiza, ariko ntabwo ari cyo kigambiriwe. Twagiraga ngo turebe nyine as Christian nkuko nyine turibo, ese turasoma Bible, ese turigaburira ijambo. So mwese mwabikoze neza, ariko nza kumbabarira kugira ngo host ataza ataza kunyirukana. So ku ruhande rwanjye n'abandi barazi kubivuga kuri tajya bigenda. Ku ruhande rwanjye Ben watsinze, Team Ben. Ako nuko yego abodesi nuko banze gukoma amashyi, ariko ni kiriko bimeze. Rero iyo umuntu avuze impamvu anavuga avuga impamvu, avuze umuntu avuga n'impamvu nuko Ben muri 55 naho twarebeye ko umuntu koko niho turazi kubirebera. Muri 55 bya bibazo bitanu mwaje mubazanya, Ben wabona ko ari uvuga ibintu bikuye mu mutwe, Corinne yasomaga aya nakani yatubeshe. So nje niho navuga ko yagize yego, ariko bose babikoze neza. Ni kuri you amazing. Thank you. Umujudge tugeze muri time ya proclamation. Yanditse n'amanota ndasohotse. Time ya proclamation iba igoye cyane. Rego mbanze mba judging both. So umwe yakoresheje haryo byitaga gute calculateur ibyo mu mutwe, undi rwose yashyizemo imbaraga nyinshi muri research bigaragara. Ariko which is good, both is allowed. Icyambere nuko dushishikaye tukagira kumenya tukava ino game nicyo idufasha cyane. Umuntu wese wakurikiranye nzi neza ko ari kinari bukuremo, ariko for the sake of guhereza amanota ubushakashatsi ndahereza Colin. Thank you. Hanyuma na judge wanyuma last judge nawe okay, on my side Colin yabajije ibibazo byiza. Okay, ni byiza ko barakoze na research kuko no kwikora hari ubundi bumenyi yiyunguye, ariko on other side nyine byari hard cyane. So Team Ben yes kamukati mnabuze n'umuntu ukigikira yakoresheje like calculateur nko bari babivuze, ariko uburyo yasubizagamo ibibazo bigaragara ko nyine yakoresheje nk'ibintu wagira ngo n'ubuzima busanzwe n'ibyahoramo. So on my side icyambere niwe watsinze. Uko ndi kubyumva nuko mbibona, gusa mwese mwakoze neza, kandi I hope ko abantu bari bukurikirane iki kiganiro nabo ari ibintu byinshi bagiye babona batari bafite ibisubizo,
ahubwo bandike n'ibindi ku buryo next episode tuzahera kuri ibyo byabo tubasubiza. Wow, thank you so much. Nanjye guhita mpaguruka nkigendera, ariko reka tuzoze ikiganiro nyine nakundi. Intwari niyemera ko yanatsinze. Ariko nibyo more of the story nuko ni byiza ko abizi Bible cyangwa abayizi bayigisha bagenzi babo mu gihe bari kubitekereza, ariko niba nawe utayizi gura Bible, ntabwo imwayitse, ishyira muri telefone, ntabwo imwayitse. Mu gihe bari kubaza ibi bintu, please genda usome, girana nawe amatsiko yo kumenya bimwe muri ibyo ngibyo biri muri Bible. Ntacyo bitwaye kuba wabashakisha, nta n'icyo bitwaye kuba wayimenya, kuko nta kintu na kimwe Bible kitari muri Bible, cyahishwe muri Bible, byose nabyo wabisangamo. Nakoze kubana natwe muri Bible quiz. We hope ko mwaenjoyinze, tuzayigarura ubutaha. Murakoze.